Yes, kananye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba mugisha, kuri mu masaha ya nimugoroba, umugoroba mugisha, kuri mu masaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki rwose zigera kuri esheshatu z'ukwa kane rero ibihumbi 2025 birumvikana. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Nubwo rwose hano mu gihugu cy'u Rwanda bitoroshye abinamba imvura imeze nabi, murabona yuko rwose ikijyanye n'amakote tuba twakitabiriye. Murabona yuko rwose ahangaha nta imvura ishobora kuguca muri rusange. Birumvikana rero muri ano masaha tugarutse mu makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ni mu gihugu by'umwihariko cy'u Burundi dukunze kwibanda rwose aho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Turagarutse rero kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye birebana n'umutekano, politike na diplomasi mu gihugu cy'u Burundi. Ariko muraza kunyemerera mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Baradukurikira cyane 5/5 muri komine Mujejuru, muri komine Mulangala, baradukurikira cyane muri komine Kinazi, baradukurikira cyane muri komine ya Tongo, muri komine ya Gitega, baradukurikira cyane mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye ndetse no mu makomine abarimo ibice nka za Gitega, Bujumbura, abarimo za Banza, abarimo ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko usanga badukurikirana 5 kuri kagenzi kako. Turagarutse rero kugira ngo tubahe amakuru y'ibikomeje kubera rwose hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko cyane tukibanda mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. N'amakuru rero agezweho munyemere mbabwire yuko tugiye gusimbukira mu bice byano muri Korine Munanira tukarebera hamwe ikijyanye n'abasirikare rwose mu kanya gato gashize bamaze kubohereza. Benshi batangiye kuvuga bati ni paturuye zo mu masaha y'umugoroba, ndetse saho nyine bamaze kohereza mu kanya gatoto gasije abasirikare. Hari n'ibindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bamaze kuba rwose boherezamo abasirikare. Benshi batangiye kwibaza byinshi bigiye bitandukanye, katuzeye tubibavire imuzi ni muzingo. Turaza gusimbukira ahitwa za Cibitoke turebera hamwe ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe, ikaba ari imyiteguro iremereye cyane ikomeje kugenda igaragara, by'umwihariko ikaba ari imyiteguro yakameje ikomeje kugenda ikorwa n'imbonerakure muri rusange. Naho turaza kuba rwose updatinga tubabwire uko bimeze. Hari amasasu menshi ari kumvikana n'ubu rwose gikomeje kugenda ripuka, abantu bakavuga bati ibintu bya nyamugigima biri kuripukira hano. Uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi gishobora kuba kiri mu byago bikomeye cyane. Moto izobera ngira ngo byose turaje tubicemo. Turaza gusimbukira hitwa Ibujumbura, ishyamba siryeru habe na gato. Ati bamwe bati General Neva cyangwa se Varisto Ndayishimiye nareba nabi nadacunga nabi araza kwicwa na bamwe mu bamuhora iruhande. Abandi bati abani bo ba General Prime Niyongabo nabo batareba neza baraza kuba bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ni amakuru rero arimo agenda atugeraho natwe tukavuga tukinyamuna reka tuyabagezeho. Tuzanye ukuri nyanko kuri ibi bintu benshi bakomeje kugenda bibaza muri rusange. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko tubapudetinga 5 kuri kagenzi kako. Nkwibwira ati wowe rwose utari wakora subscribe urimo uracikanwa, kora kuri sabone asigaye twibane neza 5 kuri kagenzi kako ibintu bigende neza, kuko rwose ikijyanye n'igihugu cy'u Burundi ho tuzajya twikoza mu bice bigiye bitandukanye tubapudetinga tubabwire uko situation ihagaze. Turi ku itariki zigera kuri esheshatu, harabura iminsi mike gusa kugira ngo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habe ibiganiro bigomba kubahuza na leta ya Kinshasa. Abenshi bati baraza kubaha Kivu yabo, abandi bati baraza kwemera ibyo bari kubasaba. Ariko mwaba n'Imana mwe abigenanye n'ibyo M23 rwose irimo irasaba, ndabatangariza ko bigoye kugira ngo leta Kinshasa ibintu ize kuba ibyemera muri rusange. 5 kuri kagenzi kako rero abakunzi ba Dunyani Kote TV watari bakora subscribe urasabwa kuyikora kugira ngo ibintu bigende neza rwose ucyondeho, kugira ngo rwose ibintu bisobanuke muri rusange.
twirukanse cyane no by'umwihariko reka duhite twinjira nyamuneka duhite twinjira ngira ngo duhere hano i Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza amagingana n'ubu rwose icyumvikanamo ikijyanye n'umutekano muke ndetse isa n'isaha benshi bakavuga bati dushobora kwatakwa, dushobora kugirirwa nabi isaha ku isaha, bamwe ntibaryama abandi bakaryama, ubona ko rwose ari ibintu bikomeye kandi bibangamiye igihugu cy'u Burundi. Kuba hari abaturage bamwe na bamwe bari kugenda bagaragaza ko ikijyanye n'umutekano muke rwose ukomeje kugenda wiyongera mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngira ngo mu kanya gato gashize nibwo nagerageje guhamagara abaturage cyangwa se bamwe mu bagira gutya rwose bakatudondosha bakaduha ku cyitwa imiripuko bari mu gihugu cy'u Burundi. Ndababaza ntise ikijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda uvugwa i Bujumbura, icyo kintu murimo muracyumva, niba muri kucyumva gifite izihe mbaraga? Umutaramu yambwiye ati ikijyanye n'umutekano muke kirimo kiragaragara, ariko twe nk'abaturage ibi bintu ntabwo abenshi tubibona. Hari ababibona bakanabimenya ndetse bakamenya ko umutekano utifashe neza, ariko abandi ugasanga ntibabibona. Nyine urumva hano ibintu ni magirane, kuko byagorana cyane kuba ibintu ushobora kubyumva, kereka uramutse wumvishije nko kuripukana mu masaha y'umugoroba ukumva isasu yavuze, yenda ushobora guhita wumva ibyo bintu, ariko byagorana kugira ngo ujye kumva ngo isasu yavuze, by'umwihariko hano mu bice bya za Bujumbura biba bigoye cyane muri rusange. Birumvikana yuko rero nubwo umutekano muke uhari, ariko ubu hari igihugu cy'u Burundi nacyo gicunze umutekano, gusa isaha n'isaha gato kidogo ibintu biba byagenda nabi cyane. Birumvikana yuko nyine kwitegura hagati ku mpande zombi kuri gukomeze kugenda gufata indi ntera, buri ruhande rukitegura yuko hari ikintu kidasanzwe gishobora kubaho, ndetse banakanitegura rwose ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, kuko benshi bambwiye bati tubona za Red barabona hano ubwo bazi ibyo ari byo, cyangwa se babandi bambara inifomu ngo zijya gusa ngo nk'iza polisi, tukabona ngo bateza umutekano muke, ariko ngo bikaba mu gihe cy'amasaha make bagahigwa ntibanafatwe, ubundi ngo bikongera bikarangira. Ibyo byose rero ni ibintu bigaragaza neza ko umutekano mu gihugu cy'u Burundi utifashe neza, ndetse ari nayo mpamvu ibintu bishobora kuza kuba bihinda isura muri rusange. Tuve hano rero dukomereze by'umwihariko hano muri Korine Mujejuru. Mu kanya gato gashize hari amakamyo y'abasirikare ahageze. Ibyo ngibyo ntabwo twabitindaho, buri gihugu kuri koti yacyo kiba kigomba gucungira umutekano abaturage bacyo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ubwo rero rwose ibiri kumvikana hano, naho nagerageje gukurikirana amakuru, barambwira bati n'abasirikare bamwe mu mbonerakure batangiye kwitegura kugira ngo bahangane n'ibitero rwose by'imbonerakure, by'umwihariko bikomeje kugenda bituruka mu bice bigiye bitandukanye. Birumvikana yuko rero ibintu biba bitoroshye muri rusange, ndetse ibintu biba bikomeje kugenda biba ibindi. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ngira ngo nahoze mbona byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa. N'amakuru menshi nahoze mbona rwose akomeje kugenda atangazwa, byose ndimo ndagenda rwose mbona gatanu kuri kagenzi kako, nkavuga uko byagenda kose ibintu bishobora kuza kurangira bibaye bibi cyane muri rusange. Yes, tuve hano rero gato by'umwihariko twikomereza nababwiye ati kuri ano masani kuri update miripuko ku miripuko. Tugaruke gato hano ku kibuga cy'indege. Mu kanya gato gashize nanone hamaze kwakirirwa ibikoresho byinshi cyane bigomba kwerekeza muri Uvira, bikaba ari ibikoresho rero birimo birazanwa kugeza amaginga ya ku buri munsi, ndetse bikazanwa mu rwego kugira ngo igihugu cy'u Burundi kizere ko gifite umutekano, by'umwihariko kuko muzi yuko igice bahana imbibi, by'umwihariko iki gice cya Uvira ari igice isaha n'isaha gishobora rwose kuba cyagira gutya kikabatitiza ibintu bikaba byahindura isura. Tukabona M23 ikoze icyo bita amateka, aha naho irahakontorore isaha ku isaha, umunota ku munota. Ni ibintu igihugu cy'u Burundi kiba cyiteguye muri rusange. Birumvikana yuko rero ibintu biba bitoroshye habe na mba.
ibintu birakomeye rero ariko kandi rwose bikomeje kugenda bifata indi ntera, ndetse igihugu cy'u Burundi ni igihugu rwose gikomeje kugenda kizana kigaragaza yuko isaha ku isaha gishobora guhura n'ibyago. Tugaruke gato by'umwihariko hano kuri Agathon Rwasa. Ni Agathon Rwasa kugeza amagingo wongeye gukoresha urubuga rwa X, nubwo byahise bisibwa hatari haca iminota cyangwa se atari haca n'isaha, avuga ko rwose ubutegetsi bw'u Burundi ibyo burimo burakora, ishyaka rya CNDD-FDD ibyo ririmo rirakora atari byiza binama. Ubwo iyo mvuze ishyaka rya CNDD-FDD mba mvuze ishyaka riri ku butegetsi, mu banyamabanga waryo ni mukuru ni Reverien Ndikuriyo, ndetse umwe mu bariyoboye Kizigenza bakamwita Evariste Ndayishimiye, n'ubundi niwe perezida w'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ibintu biba bitoroshye muri rusange. Bakunzi ba Duniani Kwata TV rero turaza gukomeza tubakurikirana amakuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko yari Moses wanyu nk'ibisanzwe. Reka tubashimire, murakoze cyane.